Салам достор. Бұл Англияның бір районы, Мартхам. Көптеген сұраулар болды, қайсы фирма менен кантип барсақ келсек болады Англияға дегенше. Фирмалар көп. Agrichar, Agri Recomment, Ford Fox фирмалар көп. Жана айтқандай Wikiwork деген бар. Wikiwork'та Золотераға оқуйсыңар деген жерлері бар. Мен сунушым ешкім оқуайлы, қойғыла ақша беріп, ақша іштетіп, жанда нәрсе жоқ өзі. Кейбір адамдар ақша берсеңер Англияға жеткіземіз деген әрқандай ортада адамдар алдап жүреткен, ешкім ақша бербегіле. Фирмалар көп, ошо фирма менен келсеңер болот өздөрүңөр. 5-2 иштесеңер болот, 6-1. Англия бардыгы жакшы. Ушу Орта Азиялыктар тамагы менен эле погодасына көнө албайт. Калган бардыгы жакшы. Каналга жазылабыз достор, лайк басабыз. 1000 подписчикке жеткенден бир түз эфирге чыгам, прямой эфир. Ошого жардамдашкыла. Да көп суроолор болсо жооп айта бергиле, мен жакында жаңы фирмалардын ссылкасын коюп коем каналыма. Пожалуйста, жазыла бергиле. Суроолор болсо дагы айтсаңар, колдон келгенче жооп берем.